Thessalonica te kya nga Paul lai kha khat na bung khat chibai buk na Paul Silvanus le Timothy in pa pathian le to pa Jesu Christ saptuam Thessalonica a omte kya nga pathian I pa le to pa Jesu Christ a pan he pi na le khamwan na kyang wa hen Thessalonica te phat huai na kathum na wa namin lo in no teng ziakin pathian kyanga ki pa thu ka gen gi ge hi ki pathian le pa ma a gin na ziaka na thil hi dan le id na ziaka na sep gim dan te to pa Jesu Christ lamet na ziak a na ku kal na mangit lo a thei gi ge in na pathian ngai tak te no ahon tel dan ka thei hi ka tan chin hoi thu kia a na kyang hong tung lo in thil hi thei na le kha siang tho le nak pia thei chet na to a hong tung zo hi no mau ma khwa hai tua in no tung wa na tung wa bang chituk bang chi bang mi ka hita wa chi na thei hi huan thu haksa thuak kom in khasiang tho a ki pa kin napom wa ko maule to pa zuite na hita hi huchi in Macedonia le akhaya gam a ging tu mi teng ading in aton ding na hi to pa thu no mau a ki pan in Macedonia le akhaya gam kya hi lo mun chi a pathian lam a nagin na at thang kheta hi ko bangma kagien akiphamo onon ke hi amau ma in bang chi bang wal zol na to nakyang wa hong ludan ahon thei saku hi no milim te a kipan a pathian lam nahong ngat na tak dan ule pathian hing le dik na sem ding le wana kipana tapa misilaka kipana akai tho thang pai ina hong tung ding lak a kipan hon suak ta sakpa wai Jesu ngei nangak ding in